Nasasuka verse 60. Sisime lapha. Go 69. John 6. Verse 60. 69. Emavi ekuphila lokuphakathi. Dinyenti lebafundzi bakhe lelayiva lenkulumo lathi ilukhuni ke lemfundiso. Ngubani nje longayiva. Kepha Jesu athi enhlitiyweni yakhe ukuthi bafundzi bakhe bayakhonona ngale nkulumo yakhe wathi kuyanenyanyisa yindlovu. Kepha niyawuthini nasenibona imvodzana yemuntfu yenyuka iya lapho beyivele ikhona ngokuqala. Lokunika impilo ngumoya, inyama ayinamsebenzi. Emavile ngiwakhuluma kini angumoya futhi akuphila. Noko bakhona labanye lapha emkhatsini wenu labangakholwa. Ngoba Jesu bekade kwasekuqaleni ukuthi bobani labangakholwa nekuthi ngubani abetamthengisa. Waqhubeka wathi ngikho nje ngitsite kini kude longetakini nangakakuphiwa ngubani. Emva kwaloko labanyenti bebafundzi bakhe bamhlubuka abazange baphindze bahambe naye. Ngako Jesu wathi kulabo labebalishumi nakubili nani nifuna kunandzeka yini? Simon Petro wamphendvula wathi Nkosi singasuka kuwe siyephi? Ngoba emave kuphila lokuphakathe akuwo. Nyalo sesiyati futhi siyakholwa ukuthi wena ungulongcwele waNkulunkulu. Babe siyabonga ngemuva lakho lemvumo lephila. Sike sahlabela ngesasiphila endleleni. Kumele ngokuthi ningamadoda. Ngiyasiqondisako. Wasilenkemba. Lekhalipha kwenza inkomba lelilolo mhlaba sithotimbili. Namanje babe lalento umsebenzi. Alekime mabele ukele abantwana bakho. Nabakwamukela kuyinkosi nemsindisi. Phakanyiswa lokwenfumo. Ngegama likaJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Sanibona legameni lababeKristu Jesu. Hallelujah. Live la nkulunkulu la namuhla lijwayelekile siyalati. Akhuluma uNkulunkulu abhala Johana. La khuluma uNkulunkulu cishe kule ncwadi yaJohana ufuna ukuva Jesu Kristu akhuluma. Hlala kuyo le ncwadi. Ndoba tibetinye ditendo uNkulunkulu ukukhuluma yena Kristu Jesu. Anebafundi yabona uhamba nebantu usibafundi bakhe. Nabahamba Jesu ucabasa abantu bamlandela abafundi kuye. Kanti abanye abafundi lokuhle bafunza ukusiphatha oguqulela lokuhle bakwende lokuphi la Kristu Jesu. Ngoba kunemuntu longedi esondleni longedi tokhona ngoba endelete afuna Kristu Jesu mama akholwe nguye kodwa utela ukuthi afunze into etithinta atobe soshaya Jesu ngato lethi Jesu kasatendiwe abese ushala abantu abakholwako ngale ntimvo lethi ta Kristu Jesu kasatendiwe angathi fundzeni angathi bukeli angathi kopheli angathi angafuni kulandzelela ukuthi ufuna kusitakala afuna kumelana nelivangeli lenye lebalanga bentu wasibathanza Daniela nathi indvuna talapha kanye Nebuchadnezzar kanti wasithi amthanza Daniela kangathi imthanza sathi ufuna imacinga sitakubulala kanjani ngoba lo muntu lona siphathe simfaka ngalakayenti lento lo muntu yiyimvo lanayo manje lesehlulako ile ngolo yalo uNkulunkulu wakho asezulwini lesingamati asimlandzelele ngayo le ngolo yakhe sitomgima
mgqiba ngayo lenkolo yakhe sitambulala futhi ngayo lenkolo yakhe. Haleluya. Ngoba sathana angakubulala ngenkolo yakho nangaconda ukuthi uphethe bani. Angakubulala usunethi ikhala usho uyamthanda Jesu. Akusebenzise khona lapha akubulala. Usika Jesu Kristu la nabakhuluma lamagama banganelinyendi labafundi bakhe. Lisibe bamlala bebabanengi kakhulu bafundi kuselo 12. Lewaduna la emasiye noma kwazi yaphesho. Lisibe bamlala bemlandzela nabevala imfundiso ya Kristu Jesu. Baduna bemanyiba basingeke sikhona thina la endvatha ledla yona. Ngesikhona namasibona kayibuyele emuva. Utela 48 usibuka ngoba utobona ukuthi yini le ndaba sabasamfundi Jesu. Ngobe basola bahamba naye kahle. Futhi mina ngisingwa sekuphila. Bokhokho benu badla imana ehlane kodwa bafa. Lesi sinkwa lesehla ezulwini kuze wonke umuntu asidle angabe asafa. Mina ngisingwa lesinekuphila lesehla ezulwini. Umuntu nakadla lesinkwa uyawuphila inguna phakathi. Futhi ke lesinkwa lengitasiniketela lela kuphila kwelive siyinyama yami. EmaJuda aphikisana ovana athi kodwa lo muntu angasinika kanjani inyama yakhe. Babuka ngasi umuntu inyama batavule babambe nje sisebuka silibhobezi noma besilwane ingwenya levele ejube nje makasi ingahlafuni nekuhlafuna imite nethambo kwalakhona neticafu notakhona. Kube Jesu wathi kubo ngiqinisile ngithi kini naningayidli inyama yemvondzana yemuvu ninathe nengati yayo nite kuphila. Lodla inyama anathe nengati yami unekuphila lokuphakathi. Mina ke ngemhla wekuphela ngiyawumvusa aphile. Ngobe inyama yami ikudla sibili nengati yami isinapho sibili. Lodla inyama yami anathe ingati yami unekuphila. Uhlala kimi nami ngihlala kuwe. Njengoba nababe lophilako angifumile. Nami ngiphila ngababe kanjalo ke lodla mina uyawuphila ngami. Haleluya. Kanjalo lodla mina uyawuphila ngami. Coba uyele ba 61. Kepha Jesu entweni yakhe ukuthi bafunzi bakhe bayakhonona ngale nkulumo yakhe wathi kuyaneza yini lokho. Kepha ngiyawuthini nasenibona imvodzana yemuvu yenyuka iya lapho beyivele ikona kuqala. Lokunika impilo ngumoya. Baba. Kumubuyela ba 55. Ngobe inyama yami ikudla sibili nengati yami isinapho sibili. Bakhonaniswa ngiloko ngabamfuni. Basa sinawudla indvodza siyibuka ngemehlo. Asinawudla ingadi yathi nathi sidla ingadi yendvodza siyibuka. Bakhohle ukuthi lendvo basuka kuyo bangiyo. Nakhona nyasathana isithi mfethu munye ingadi debantu ebusuku. Ndihambe tothi icitha le blood bank la Satan. Usola umuntu umane nje uyakusonzelela. Lo munye azakuluma emshemini. Aluma nosuku ufuna ukudrain engathi uthunyiwe. Njoba bengaxoxa linye nasuku kwentekani. Ngisasebenza umsebenzi kaNkulunkulu kulenye indzawo. Nabasela Jesu batshela lo muntu lesifundiso lesi. Haleluya. Nabatshela lesifundiso lesi Jesu asilolodla inyama yami. Anathe ingadi yami. Wasiphuma ngithi ngeke sidle wena. Bacala abahlehla bamphesha. Bamemana. Abahlobo washo abantu. Babathina sebayifela baba scheme bathenga batshela nemanga angathi usutawufa nangasindisa iphenduko. Atselele uNkulunkulu fa unye emningi kakhulu ukuthi athathe lokulake ekhathi kulolo medzele la. Basikhule imfundiso yakho lositshela yona. Yokuthi sikawudla wena thina. Asinawukhona thina ekudla wena. Msonto le verse lokuthi lokunika impilo. Moya. Lokunika impilo ngumoya.
inyama ayinamsebenzi emavile ngiwakhuluma kini angumoya usinyalo sengiyakhuluma sangifuna ukudla inyama yami manje ngikhuluma livi ngithi mina kube beninganawa lempilo lengiyo ngiKristu kusho Jesu kube beningaphila lempilo lengiyo ngiKristu beningakhona kuphila ngoba lempilo lekuphefumula moya awunawuphila umtimba kuthi emoya moya noma wakhona la ngakasina kangcolile akasebenzi wendisa lokungcolile adlisa into engcolile akukhulumise into engcolile ubuthi into engcolile hambe la ngcole khona uhlalisona uNkulunkulu ngoba ungcolile moya langakhathi akanako lokuthula bathi lokunika impilo umoya longcwele kaNkulunkulu haleluya nika impilo ngongcwele sike sangizama ngihamba nami menani ngoba sengizama ukumfaka lo lengibo manje nive kona uzothi lenye live lencwadi yaLuka usithi imuntu etinemgodi nawo konke kunako kwenzawo ehlala kodwa indvodza yemuntu ayinandzawo la ingahlala khona ifihle ihloko haleluya ngoba nangisinga umuntu asathina umuntu asumile enkozweni asingiyamthanda Jesu ngamemukela inkosi nemsindisi uthi naso uyamlandzelela umkhandla ukuthi ujoba inhloko tebantfu abancume bakhulume yonke lento unenzondo onemona hawela tindvo letingasutho takhe uyathakatha futhi haleluya Jamla ngiyamthanda Jesu. Ngoba ngoba yasho silo uzobona wena akahamba nathi ebusuku. Sikawufa ukuthi uyakhona. Haleluya. Zathi nahlale baseshe basebandleni. Sikhathele sini. Uthi nemizalwane uyakhona into seshe. Ngizase bathu sethe uNkulunkulu sesifikile isikhathi. Sesifikile isikhathi saNkulunkulu. Lenge kusibalekele. Yazi sabota si wawukuphi imhlaka abanibani isonto wawungekho sakhona uthi wendani wasi wakufa waswendani hayi inkosi akusebenzi bo hayi sebenza ukuthi wamemukela iNkulunkulu ngimthanda yini lo mnika impilo moya inyama inamsebenzi yathi noma ngabe Bongagule nyameni uvidhlu nabe lengekhasi lakho uva lishaya umoya bona uNkulunkulu uva ukuthi uthumisa ngishudlele phasi ecasini umbita uNkulunkulu nje sawufike basibadokotela lokho kasasikwada sikhona akafa uva siyabona ngiyafa bethi sengifike egcineni basi noma ngabe bekulindeka ngahambe uyofuna imali uyothenga ekhemisi noma uyothenga utokhona kutelapha akunayo nale mali Ethi ngoba lokunika impilo moya nalo moya ufostela umbita uNkulunkulu moya la ngekhathi uthumisa nomuva sabalo umthimba awuvumi awusho kodwa bese uyavuka lo mhlabeleli la ngekhathi ukuthi ngiyamethemba lwale ngeCalvary haleluya Umhlabeleli wahlatshwa njengemvana uzangende wakho umvana utheka lo musa longako watana lengosi nomhlobo wami wagwaza kwangathi gwaza ifanana nomsebenzi njengoba abanye abantu bajabula nala ngaphandle bagwaza bakuhlukubetha bawenda yonke into simlayile sifuna yeke lokho nemanga enguyekele awufesana nama challenges akho nama consequences akho bhekane noma sele nyankulunkulu umhlabelelo uthi wayehlatshwa njengemvana uzangenze wakho umvana asiyeka lo musa watana nemhlobo umusa mhlabeni umbonga uNkulunkulu usingosi umusa watana
uyabona nawe uthanda mina ukhethe mina. Masidile kwento ithando yakho. Basabe batshela awula batshela siye inkosi yakho. Yathi umuntu unangabe ukukross badala lesisho umntana khe similo lesha bathi sinangeke sina sathi Abraham lethi abostaba gcinatwa nenkosi just abathi gcina asebenzi ngemve egcina ithini.